The team post in good kanin tlai chan na thong ne kul lenga Biangreithlep ni sari Zanlei thawngchimnak kan thok chan Zanlei marwat farm bol ka si Thin ram matupi khopia mi minau pakhat chu ni Zanmei ni rukchun nu similam pakhat li cheu shonga khan matupi pong ya mi le miutifa a apam kong twal chungmi nani an chim le miwa apam mi minau pakhat chu matupi khopi longwan sanga khwa chami pubal doing le pi chang tu nai an fa pa salai three nan kum hlai riat ase chapi una pali an si ama hi upabi ase tia twal chungmi nani an chim biak in cha mojo in lungkan phori kho chunga lung chu kan tlun pi masa moto aratin the se phori ding ase cha tiwa in kan hak na e ti kani liau na liawa athu nak laya akali atu ban tukin van chat aton na khe ase kan laka ti athiam mi kan umlawi tiwa I akal ve mi minung pakhat bom kan wahal I aran na ken achon no kauna in anun nak arak liam changtia tiwa I akal ve mi pakhat ne achim anun nak liam mi selai three nan chu angak chat liau te in yangung khopi chungak tra siang in pakhata fim chong mi ase matupi khopi arak tun na khitla khat chonglong asiri tia thai ase Chinram thanglai matupi peng leiwang khwa CNN min tatle matupi akwa ding mi fim chon nak chauk pol an tlai ti mi chu adik lo mi ase swal po nak men ase kong cc chung ta CDF matupi brigade chuni an chim ni Zanmei ni ruka social media cheu khata matupi peng chung education department ni siang ina manding mi chauk le fim chon na khya pe tlai mi theory pol chu Mizoram in mojo pali khatin phur mi chu matupi peng leiwang khwai mi CNA cheketa antlai ral zam siangak cha abipi mi fim chon na khe ape tlai mi theory velte chu ro pi ni asur I achar di cha arok di tia thongpang anchial hi kong he pe tlai CDF matupi brigade chu in trambau ngai pakhat ni chun leiwang khwa cheketa chekhlat nak antwa anti mi khachu adik mi asekauna in mojo in an phur mi theory chu siang ena manding mi cha ukpol selo in ICNCC ni an chwa mi chin charter le ICNCC logo pol an si kan tlai selawin chekhat kan chia chung ta bia si achan atlinin kan chwa te kau na lai tia voice of Chinland VOC ya achim hi konga hin CNA pe tlai nak an ngei lo Jambau ngai tu pol ni chekhlat nak an twa di tika kan tha chan kau na lai tia CDF matupi brigade chu in jambau ngai pakhat ni chun achim Mizoram ramkul sia ha pengkom khai khei khwa palewa pengin ador miral jam som li leng chu chungtlek le malaria in anzo na tia khai khei khwa ador miral jam mi nani an chim atha chang adar de mi ngak chalekum upale hi azo mi antami vitamin chambau rang le thisa de ranga atu bantukin anzot na khe asi tia an chim ngak chale tar nu tar pa deu hi azo mi an se atu I khai khei khwa ral jam azo mi hi minung som li leng an se azo mi pol hi chu vitamin chambau rang le thisa de rang dewa azo mi an se kautia palewa ral jam pakhat ni achim Riana umlawi tangka kan kol kho lo cha CI in kan thlobul khawlo CI man afang lengmang atam deu chu thisa der deu mi an sinai anun nakliam mi tiang kan umlai phan ngai cha aran nakin CI bom kan her kautia palewa ral sam pakhat ne achim khai khai khwa hin chin ram thanglei palewa pengin ral jam chung kharja som thom le pakwan umi Pazan hi som nga le nu zan hi som sari le pangati in minung zanga le kul lenga ani dor tia ral jam trambau ngai to nani an chim alwan che April thakhat sunglonga Myanmar mun ke pa nu som sari le pakhat nun nak aliam e minung som nga hliam an tor tia Burmese Women's Union BWU ni nihin ministry a an than March kolariat ni achang bilin nin ruanga SSC ni kada ungol chungdingin an than na in timchia mamte in twal chungmian umnak muna wan long le syang man an thak chiam SSC ni kada ungol chungding an ti mi chan chunga hin SSC ni thilswal aphun phun an twai nu shin chawo an bor kaukek pui chem har atong mi pi chu timchia mamte in akada na e wan long in bom athak no na April tha chung SSC wan long bom thak nak ruanga
nu som nga le pakwa nun nak alia mi siam ngan ronga minung pasari le tha non nak ronga minung pangati nu som sari le pakhat nun nak alia chu chunga chun kumhlai ria tang nu hlai thum ani tel tia BWU ni anlang ter Sakaram chena minung som thum manleram chena minung hlaili pakuram chena panga chinram yakhan ram kol makwai ram chen le karen ram kola pali chiao karen ni ram kola pathum mun ram kola pahni le chang ram kola pakhate nu som sare le pakhat nun nak aliam tia Burmese Women's Union BWU ni an than mia an langter yakhan ram kol mem pia peng pha piu khwa a ni Zanlei ni ruka kumkwa shong asemi nu ngak chha pakhat chu khodang ye mi pa pakhat ni atlai shem nu a an tha be kong pha piu khwa twal chung mi na ni an chim tha atong mi nu ngak chha chu jo san je chi fanu asi nga manjing chun twal chung mi minau mong mi tan ni atlai shem nu a thai arwak chu thingkunga an athai ta tia thai ase pha piu khwa twal chungmi pakhat ni chun mia tan ti mi pa ni komkwa ngak chha nu hi atlai shemi tuk saporin atha atlai shem nuwa alu hi lungin mo achum ase lawa thing dikin atuk atak sadang zonga hliam ma atha nuwa arwa ki thingkung chunga athai ta tia thai ase thil swal atwa to mia tan chu yakhan ral ka be eni an tlai chang e chaklat na kan to chaw ma liaw ase mim pia peng chu eni an uk mi peng chunga pakhat ase e atu e thil achang mi chu kum khat chunga afak big mi thil chang mi ase aliam cha thong ni kul le thum lawa kha mim pia khopi chung sang pakhata apa ni kum hlei thum afanu arak tlai shembal eni an rak tlai na in asam khautia yakhan shambun thong samnak ni an langter chanin tari ram chen palo khopi chung e mi sawin sudora chu ading mi SSC kutang piso 3 pathum chu twal chung siam tai phuni an ka na e amuna an thi cholkong mai peng kom battalion 1 in trambau ngai pakhat ne chim nizan mai ni rukzan le similam pangale cheu shonga palo khopi number 2 sang chungia mi sang wen zudora su ading e aringai changmi piso 3 shwai tu kalani piso 3 shwai tu chotura le piso 3 tan nang chu mai peng kom battalion 1 le mai peng kom paka pha changchi phuni an ka na tia thai ase twal chung siam tlai phuni an fim hlom mi na piso 3 pathum chu mi pi 3 phai tangka hal tlai khi geta tangka liam ter minau pol te shemin ral ka pa takter palo peng ka dauna ka nak in khang ti ban tukin achol chang e SSC cha rian atran mi an se cha an fim hlom na na ka se kong mai peng kom battalion 1 in trambau ngai pakhat ni achim 1027 operation away khatna ka dauna ka kukang ral kap ni lo kain khopi an lak lewa than ta rang clearin MNDAA sina up mi Brigadier General Emin Uchu SSC ni North Eastern Command Headquarters South Command Commander Rian an khin tia thai ase maininga ni thokin la su se jung pia azwal de mi mi so pol chu zo sham an thokna e chwa chun Brigadier General Emin U ama pumpa kalin cheklat nak atwa tia la su khopi thonglak nak shampe ni an chim Brigadier General Emin Uzong ahong phanve SSC World Cup arun in an lu lewa khan arak itel siar lau kain lai te atun nuwa an tha chani atwa chong command commander a kai changtia la su khopi thonglak nak shampe ni chun an chim lau kain khopi ka dauna ka Brigadier General Emin Uzong number 14 Operation Command Headquarters a Trambau pek mi ase iral boydang pole than tarang thai in MNDAA chana siam nam he ani apnuwa alwa chan mi ase SSC ni la su khopia okshwai nak thok antimi okshwai tu phusong an phan chhaptia thai ase China Torel Pinakin SSC le MNDAA chu ekapti loading in natlak nak an ngei nu April kulle khatnia ku kangra ka polni la su khopi an chwata ke SSC ni ukshwai nak an kalpi North Eastern Command Headquarters shambun nak la su khopi chu MNDAA le twal chungsham tai tang tri phuni aliam cha thong ni kulleli August ni thum nia an la ke tharia chong arawa SSC sina an apchan
Myanmar rampum pi he ape tlai miral kongi to anak nol atam deuh chu min online ni General Joshua Lin sina apek I Vice Chairman Suwin nakin nol angai deuh changkong ne pirora lai thonglak nak shampi ni an chim aliam chia thongni kulali December thla chunga SSC Leiral Cup Vanral Cup le Tiral Cup Pol how to coordinator at thimi General Joshua Lin chu thlanga shong arawa ral kong he ape tlai mi swai sam nak le to kho nak nol atam deuh chu min online ni apek chang atwa chun Suwin nakin nol angai deuh chang I becha nak to hermi pol chunga bepi dewa a chwa tia thai ase thanga chunga nol ngai na ka hmu ning arang tak tak abe pi deuh mi operation leral le kong kaw becha hermi chu ama ani atwa khok chang chairman he hin nei niam te ka deuh na konga becha nak an to kho lai Vice Chairman man hi ama atlukin nol angai ti lo Chairman Kwal atlon tiban tuk zonga hermi vel ti chu ama kota achha changlai ti nak asi tia ne pirora lai thonglak nak shampi ni an chim min online ni cho swalin chu aponga terpina ral kong cheu khatle operation kong kawa Vice Chairman Suwin le ral boingan dang pol an thai tar na lawi amma panhi ni becha nak an to ton tia ral lai thonglak nak shampi ni an chim Mandle Ramchen Mandle Kopi Tada O Airport in Yangon Kopia Aswang Ding Myanmar National Airlines MNA Van Long Pakatso Ake Akang I Emergency Kutka an Hundo Lau Cha Jambao Ngai Tu Sina Report Nak Cha Jial an Tim Kong Kwal Tong Pakat Ni Achim Ni Zanlei ni Rukzan Le Sumilan Paruk Le Chewa Myanmar National Airlines MNA Van Long UB 812 Pakatso Mandle Tada O Airport in Yangon Kopia Chwatlana Ake Akwa I akang tia thai ase Captain ama pumpak ni akang mi amit sang ti in achim tianga emergency kutka ahung du lau an makhau tak tak chun tlik nak lam chunga voi ni chungkai ati mi anga lo hnu chawa arim achwak I ake akang kan hal tia khwal tlong pakhat ni social media a achial Myanmar National Airlines MNA Van Long azul ve mi khwal tlong pakhat song Kwaltlong pakhat song ni Van Long akang I rimchia achwa tianga emergency kutka ahong du lau Van Long he petlai in kwaltlong mi tha te I an kan shit fe lau cha Jambao ngai tu sina report nak cha kan chia lai tia achim Yangon Ramchen Yangon Kopia ni Zanlei ni Ruksana le hnit nak achwak than I lamchunga achwak me minau cheu khat chu SSC ni sham shamin an tlai na I ral kap tlak ter dinga an rot na kongtle atong me minau cheu khati an hoile ni an chim ni Zanlei ni Rukzan sumilan pasha le minute som nga le panga a Yangon Ramchen le go penga Richter scale 3.7 thazang le thazang tompal angai mi le hnit nak achwa ruanga Yangon Kopi umtwal chungmi atam deuh chu in chungin lama an chhuak na ni Zanlei hnit ruanga Yangon Ramchen line peng number 1 sangia ummi twal chungmi chu in chung in lama an sam na len hin ruanga twal chungmi lungre thai nga in lam chungi an chha chu chan tha rak ilak in line peng number 1 sangboi SSC World Cup cheu khatle an tron ji hoi pol ni minau pakhat an tlai tia thai ase len hin ruanga tangi an chumna liawa sangboi pani chun ral kapa netlak hauti in minau pakhat chu atlai minau dang pol jong shial ok nan chalo achan phanin ral kapa nan tla di lai ti na au pa tia tle atong me minau pakhati a hoi pani achim atu shong chu Yangon Ramchen chunga SSC ni khwal cha jin an check I minau cheu khat an tlai na zana SSC World Cup le palek ani choke minau an tlai na Zana alami a chok milarian in aloi mi minau pol chu SSC World Cup palek episode 3 le sangboi pol ni World Cup tlak ter dinga sham shamin an tlai na tia thai ase hin mei ni sari Zanlei India ni Pakistan ram chung ram mun cheu khata misal sham man an ka enun nak alia mi zai masat an tia thai ase alwan chia April tha khan India uk mi Kashmir ram chung Pahalgama India ram mi kullenga le Nepal mi pakhat tha aton phulam nak cha to mi ase tia India Ministry of Defence ni athan tuzing India chan sumilam pakhat le minute som le pali a India ni Pakistan ram chung le Pakistan uk mi Kashmir mun ram chung tin mi mun pakwa a India ni misal syang man hi aka e abepi inral syang polan umnak hun su iselin aka
India ni aka nak mun hi Pakistan ral kap nak mun asilautia India Ministry of Defence ni alangter India ni atutang kada unak akalpi mi hi operation sindur tia min asaki hi operation a hindra sang som riat in som kwa shong an thi tia India Today ni achial ramleng lei media cheu khat ni an langter ninga India misal ka nak ruang a hin minung twal chung mi pariat an thi minung som thum le panga hliam an pu tia an chial ve kada una kong he petline Pakistan lai ni chun le ro nak to ding chawvo an nge kong an than ram in pa pan hi karla ka kada nak fak chin a chwa nak halo China le US ni chun rem de nak kalpi ding in nol nak an to aluan chia April kolen hi ni akhan India ok mi Kashmir ram chung pahalgam khwa ponga khwatlong mi kolle ruk chora sang ni an rak tha na tha atong mi na hi Muslim biak nak azul lo mi Hindu biak nak le biak nak dang azul mi an sinha ral sang na hi India ni chun Pakistan chawza ni abom mi ral sang an si ati cha ram pan hi karlak boy nak cha alin sa khun khwatlong kolle ruk tha an ton hu in India ni Indus Water Treaty an hun nu Pakistan ni India chu nuclear sham na min a shawi airspace ani phi khar piak ve ve nu atu bantuk in India ni tu jing me ni sari jing le sumilam pakhat le minit som li le pali Pakistan ramral shang nak mun cheu khat cho aka tutan kan thawngchimnak chama vial hing kan dong ter ri lai nandi lak chunga kanilom tuk sing shan thai singa thawngpang thar he kani tong chan te na lai